Abusa for ma kwa baba Emadek TV so me pacho and then your first time o hwe Emadek TV am pacho no wa follow no wa subscribe am na wa share no di one dance ya true bi say omra meka Emadek abusu ko no ene me the news bi na ebrem ya me the news bi na na mframa no manfo bia pese se maka cho se nsema ekoso de se bibi ekoso bia me de bre mahwefo ene matifu na yenko ne yenko tie news na ekoso Ghana yenkoti Piemu ewo nanan matrankunya womo ewo English Amanfro ewo nkrambubuni mantem ga nyane ntie seja addition bi bo moden a womo di hye free modern to adaka mu ye bibia kama man muso achese musiese do so womo ekokope ne kurabre womo hon ma be se do hwere na 4 hours ene nkraba se ye de mo ye nyambra se mpa ma mebo nan mama ne de a monkona monkonkutuma mu na asare ewo homa so na wote enka nwumre a ye mo adwo Enchaba bodu mejoso Nana abwemu kase eba ne se na gyanhyehyɛ yi ebetu odwai enchaba bodu obetiemu ewo English Amanfro nana mata nkonwa nanso a esese asemkese na ba ne nyina ne se ebusue bi a omogo manyanya no omoye ayimefo omodihye ewuye be se 1.5 year nie na omodi emu no ekohye fake na ebusuafo no hwe a na eka to se ba enti omokofa emu no omokofa emu no wie no eperte omodi emu no be kwakupi mu ewo go manyanya no na namata konwa naso no omofa ho kude na omokofi emu no ewo English Amanfro eyo musie honum enti omokofi emu no wie no omonkobo na namata konwa amane ewo English Amanfro enti na namayinfo na omotie se ebusue bi afa ho akokosi omodi hye ewo omumusie honum na ba musie emu no wie no na 4 hours pepepe ena na namayinfo mo English Amanfro udu honum o himfo no honum ni kwakibolo the 4th one na safuma send signal ede mebusuafo no se so monto mo ho asema ntempa na omuntu meka enko mo honum no monkotu mo fro no ayesa ende ade ni din na ebe yo mo echaba no de signal no kwa pepepe na busuafo no ende omonim ho hancho na mo de kotu efu no entino pictures na ika no ebusuafo no na omankasa ko semete honum a omutu efu no wie no and I'm with from a come much back straight. And to mono mutu and be sukra. And it is a mono, almost also their comotra. They say they are most mind for no more. Almost be at that kind of so a mono, Emma said, mono as also as a face back. Now, the ethnic say, quite a bush of one pass on the year. So when it's a mechacho, Ninjan say, so bear we keeping, and I say, Omudi mono betum him. Na adofo ababekra ehia ho na omosu oma ye bisa omo yiye mu na efi mo tena na mukosi mu no no na namaka ko nyomo English Amanfro ekrefe te se de aye de omo bomusuo se obi edi ni kuro awokwakotie wudi hie awomo na mane awon ka wudi tumi ese wonsa no omo piem omo na so na ekedi ohono mu no omo mfa mo ebusuafo no no sa so da nkenso yenya ye ni mu se nkanfo no oma brother de yo komana sanso a enye bi wono mani kwanse ekoso e o masafe so ne nyina kan bi amase na namata konjo mo English Amanfro no omubufu yie papa enti enchira boedu se ukopie mo e wo English Amanfro mo no ma de wo se nipa ba ku mienu bi gina no ma na yesi e na de ken edi hu nkomo enti na wadamo nana ma mimi sa se wom kwesi omamu ewo bia ya ene ya shom keti so munkotu o masan de komo chiri wom mfiri mpetem ho ana se bia na eka bi wo ho e wo se omne nananom ekokka no mutua ma o ansa na wom asie mu no omu anya nti na omu fa kuntuna ase ekoye we ekaba ye wo mne nyina se ebusuafo ane omkosie mu no omu mfi English Amanfro omu ti gomanya no no a different constituency, different district all together. Omo gumwanyanya no enti omodihye no wuye no omo de omodihye no ko hyem 1.5 year nie enti omo hwe eka eba sika omo de beye eyi no no munya enti omo fa ho ko yie mu no na omo ye madwen so mko ko sie mu no boko wo English Amanfro na na matra ko ngebu sie ho no mo wi a omo tutu nyama na emre se mo no omo ko yie no enti no ya de mukoko na nama atra kunga mande ne nyina ne sika ne ho aye no mo de be ko na nama atra ngonja na so wonu se wo ko da so ko sie udi hie udi kru so a ene be che wa mamle se yesi dia omanji ukwa na ye snap enti ne nyina no ebusuafo ne che so munya enti we de omo fa nku de ese san ko mbe sie mudi hie no ogumonya no de bi omo chi no ma ye ne ta eno ma fa mo asese
eka na mo pese ankomo doje no se aye double so ma be tua eka double so udu na mata kunyo na so se wo English Amanfro ma enkira bo ni ple papa na ba enti o mo kire so o kira da busuafo no ko pie mo na so na de wo no mo nka anye sa pa de a ene ade ni din na ebe yo mo enti na mo tu o mo tu ni nyira ne se o mo ye se ne be ya ekedia emba ama nei eka na mo doje no akoye double no akwa enipa mienu bi na anu ada ye me bosumi etwa mu ena nipa bi esi won de me kwa wi ase timkra na wonyina fra won toma ne tintin mu na arahosemu esi sa ewie ye no ena abusua ye nipa mienu efrimu ede etudwa esepo esi se adaro ma wonom enye hwemu enkosi ase se de ebeya mo enam wonsa so mo ade hye no to ananom ewonse do no obetumi ede wo mo afa emrakwan so Moro Safura na oyobatan a wanya fise ne duane yana ne ma eye enson emba kyerefo enso ayobi a oka ho bie manipa bi ekodi omopambro awozakwa osi eku womo awatifido mantamu sobo amanfo bie ede boss nipa ya yeku womo yi ene se womo ekyerese saafo yi eya beifo womo ena womo eye nkofo okrodua no mu a enam so mo wotu sa na moyi ekobro womo a eku womo wei aka ho bi ama nanu ata oswafa wohwe mofra ene maye edi eso eba nan ekopie mo kradue no mu ekwabusuafo asabre ade atomani no enaso ene mu kodi nkomo a enam so makasamafo ede mabusuako yi asabre o madehye kwehye makwanhye wo yayaye Adam Fusenin ede to oswafo no anim se womo no moden no moa se na be ye nipa bi a womo ebon womo kodi se nyamransami ho no obetumi ache womo ede akogina emra ano Oswafa wohwe emofra ene maye die so mame Lariba Zuera Abudu kasa ewo emra woni busuafo na hia no na ode atudwa kire se wo behwe na afei emra aye dwuma se ne be ya wo mo akodi se nyamransam nyina no yebetumi ache wo mo na wode wo mafa mra kwan so na numu kura no wasan de atudwa wo kire se wohwe nkoma woni aposifo adi no a bibie di adanse se wo mo ekobanimu a enche bia no saafo nyina no ensa beka wo mo. I've spoken with the chief and then we promised that the law will take its own course, whether the case have been reported or not. That's why the police command is here. There will definitely be some arrests so that we'll prosecute those who actually cause this heinous crime. The cracker mono and oswafei eba nine ekopi mo ewo yana abukari wa tosu mienu wono ene ye overload edema dagon ekwa ne nanso kosre ne se won wase ne be ye a enipa bia de ne de nyina no ye de be ye bo wo mo ne be wi echi na fe ye de mo pambro eku wo mo no eto ebetumi etwa ewatifido mantemu. You could see that he himself was a bit worried that killing somebody is not a good thing, so he will call his subjects and tell them that go back to your community and say they should stop lynching accused alleged witches and all those things, you see. So I'm happy with it, and tomorrow we'll continue to Yindi to see the overloaded and then to Zapalsi where this heinous crime was being caused. We'll visit and then talk to the people. Usafo me da say hana me dem be see yes mpacho me say na your first time a wo channel ya na wa subscribe my and na wa like na wa share na wa di ho adanse a chu bi so na meka abusun ko no se na yin na betimi atumpo na say na news bi e koso no entertainment news bi e koso bi a meeting di abro a won so we benya update na everyday bi anti subscribe ma me na share na di ho adanse makra